posebna knjiga, ako možemo nazvati narodno pripovijedanje, odnosno usmeno pripovijedanje je Moja Nana. Znači, ona je bila prva koja je, imala sam tu sreću, znači, da odrastem u jednom malom mjestu, u svoju nanu. Ona je, znači, mene i sestru da bi sačuvala u avliji, plašila tako sa tim nekim strašnim pričama, koje je vjerovatno ona čula od svoje nane, nana od nane. To su vam uglavnom, znači, priče, legende iz istočne Bosne. Kasnije smo se, znači, 80. godina preselili u Sarajevo, jer ja sam inače rodom iz Zvornika. Dole sam, znači, u Zvorniku sam živjela jedno 6-7 godina. Znači, odrasla sam ispod Jerinine kule, znači poznata Jerna, kula grada. Znači, u Sarajevu sam, znači, iz nekako nanjeni dimija uletla u učionicu, a iz učionice u biblioteku. Moram naglasiti da je moja mama isto tako voljela knjige i čitala. Nekada je bilo teško i dozvati, što se kaže, kad nam nešto treba. Mislim da je to neka nasljedna kultura što se ljubavi prema knjigama, da to jednostavno ili nalazite se u takvom okruženju, ljudi oko vas čitaju, krećete se, znači ima tu dosta i do nastavnika, učitelja, kako vas oni u stvari približavaju, jer vas prvi nastavni jezik, odnosno naša Hanka Krvavac, ona nas je bukvalno navukla na knjige. U ta vremena, da kažem, ja kažem dobra vremena, mi smo, znači, išli na književne večeri po bibliotekama, pratili smo konkurse, slali u Veselu svesku, znači ta ljubav je počela veoma rano. Ja nikada nisam bila pristalica razdvajanja žanrova, ali nekako baš u tim ranim danima moga djetinjstva sam slušala te priče, znači nanine priče, a ne samo njene, već i od bliže rodbine, znači o tim nekim šeitanima, ne znam, prikazama, bajama, hodži bez glave. Nekako se to čovjeku uvuče u glavu, tako da sam ja čak i u osnovnoj školi bila dobar pripovjedač. Znači, dobro sam se usmeno izražavala i vidjela sam u stvari da to moji školski drugovi i nastavnice vole. Mislim, ljudi općenito za se boje straha, ali vole takve stvari. Jer strah vas jednostavno, ne znam, izazove u vama reakciju da se naježite. Znači, kada uspijete nekoga svojim pisanjem navesti na to da mu se koža naježi od jeze, znači da je to neki uspjeh. Sad, sam žanr, znači žanrovska ta fikcija, prije svega ja mislim da bi pisali horor morate biti majstor stvaranja, znači neke atmosfere, samoga horora, da uvodite čitaoca u taj neki svoj svijet, da ga korak po korak dok dođete do onoga, da kažem, da ga prepadnete, zaprepastite i tako. Sama zbirka Bašćanski mrtvi, ja mogu reći da su to 4 godine moga života, 4 godine stvaranja. Znači, u zbirci se nalazi 11 priča. Znači, sve jedna priča je izašla u nekoj regionalnoj zbirci, našla se u antologijskim, znači zbirkama žanrovske književnosti. Sve one su ili pohvaljivane ili su nagrađivane i sve jedna, znači, govori o Bosni i Hercegovini. Znači, zaokružila sam, znači, narodno pripovijedanje, pripovijetku, folklor, narodna vjerovanja, znači jednostavno sam ubacila u tu zbirku sve ono što nas čini, da kažem, nama. Krenula sam od naših korijena, od samog Bašćanskije. Bašćanski je recimo bio, ja bih rekla, pisar mrtvih, jer je on zapisivao, da kažem, imao svoj ljetopis gdje je zapisivao
umrle u Sarajevu. Opisivao je znači, način na koji su ljudi pisali. Desilo se to u stvari, ta priča Bašeskini mrtvi nastala dok sam čitala Bašeski. Jednostavno nešto vam se u glavi, ono što se kaže, pokrene i vi jednostavno njega ubacite u priču, vidite ga u svojoj priči. Uz njega sam stavila znači, dvojicu braće, ja mislim Muhamed i Halil. Znači u mojim pričama su sva naša, mislim domaća, da kažem domaća imena. Ja ne bježim od likova koji nose naša imena, bosanska imena, bez obzira na vjeru i naciju naravno. To je ono što čini nas, znači naša kultura, naša baština, naše nasljeđe, naš Bašeskija. Svaka priča također govori o nekom gradu. Znači imamo priču koja se odvija u Banja Luci, imamo priču koja se odvija znači, na Kula gradu, pa imamo znači, kako se zove u Nevesinju. Znači ja jednostavno zaokružim, znači zaokružila sam da kažem Bosnu i Hercegovinu, znači da imamo priču znači, o prokletstvu vijećnice. Naravno, to su legende napisane na moj način, znači nisu već ispričane legende. To su moje legende, znači to su moje horor priče, koji jednostavno, što ja kažem, kada sam uvod je da zbirku poklanjam mrtvima, a ostavljam je u amanet, ono što se kaže živima. Moj prvijenac, znači sem ovih priča imam možda još jedno 80 do 100 priča i u žanru i izvan žanra i mislim ja se ne ograničavam, nisam rob žanra, ali volim jednostavno da pišem o tome. Što se tiče ovakvog tipa pisanja, znači vi takvu priču ne možete smisliti u glavi. Ako je tematska priča, recimo ako pišete o vijećnici, ako pišete o Kula gradu, znači tu vam je potrebno jedno 10 do 15 dana istraživanja. Znači bilo koja, da kažem, objekat, lik, književnik, nije bitno. Znači ja prije svega znači, moram dobro istražiti onome o čemu ja želim da pišem. Onda zamislite da vi to mjesto, znači onda aktiviram svoju maštu. Znači jednostavno, jedan je moj prijatelj rekao, Alma ti svoje priče pišeš u hodu, ali ja kažem to bukvalno u hodu, znači ja njih dok šetam, dok se vozim autom, dok spavam, znači priče se stvaraju. Da imam neki određen način da ja sad nešto pratim, neku formulu pisanja, ne. Već jednostavno priče se zrijevaju u meni, ja i napišem. Isto se zna desiti kada napišem priču, a meni se priča, o tome sam na početku rekla, ne dopadne. Ja tu priču znam, znači skroz izbrisati, odnosno iscijepati i krenuti sasvim novu priču. Mislim, jednostavno ako ja nisam zadovoljna, nemam neki da određeni kako da kažem, jeste šablon pisanja. Znači jednostavno svaka priča je, mogu reći, roman za sebe. Jer imate dio istraživanja, imate dio, znači, kako se zove, kreativnosti, odnosno mašte. Ovakve priče zahtijevaju da čovjek ima, da kažem, veoma veliku bujnu maštu. Materine oči, 2 zrna kafe, utonule su u moje, dok mi oko struka veže raznobojnu vunicu. Traži u njima moruš koja me ždere noćima. Gura mi suhi snop majčine dušice u prednji džep i tiho šapuće elhamdulillah. Stid me je, rumenim se i cupkam u mjestu. Bojim se, vidjet će nju. Hamajliju prekrijem kaputom i sklonim pogled s majčinog. Mati otvara vrata našega doma i baca zrnevlje u krug. Majte koke moje, majte koke, maj. Viče, a kokoška odnoku da trčaše obojiše mali komad zime u smeđe. Uzimam sjekeru, namotaj konopca i izlazim u avliju. Stao sam do babe. Bjelina mi je na momenat oduzela vid, škiljim kroz trepavice. U voćnjak od hladnoće stavla pucaju. Puca mija po šavovima ranjenoga srca. Zrak je leden, štipa za obraze.
dišemo kroz nos. Obojica, svaki u svojoj muci, kao dvije lokomotive probijamo se kroz prtinu. Osvrnem se da vidim mater. Eno je, kao mnogo puta do sada, posipa vodu sa kućnoga praga na hajr i na dobro i dug vijek. Maše šamijom. Pletenice ko dvije zmije uvijaju joj se na ramenima. Usne se pomjeraju, nešto govore. Ne čujem joj glas, ali znam svaku riječ dove koju nam uči za hajrli put. Sve je počelo sa Normanom Mailerom i sa knjigama Drevne večeri. Znači, pretpostavljam da ste vi čuli za Normana Mailera. Znači, njega bi preporučila. Što se tiče pisaca, znači ja bi naravno, da se vratim korijenima, da svi počnemo od Bašeskije. Znači, da se jednostavno od naših domaćih pisaca. Od stranih pisaca držat ću se da kažem, ne mogu reći klasike, ali žanrovske književnosti. King, znači Poe, i to je to.